Kicheng Sikari Tang Nima Devi, Manja to businessman Ujit Gupta payment pen, football kachipate kibipo. Sang Pimauni Teron Pi Ahemalong pen Kavida da Putak Apinan Anthony Rong Pi pen Kerang Tia Maikang. Sing long phomai phula pen kong chun bang akimi sori hini rang kora ka thompen sori hini rang kora pho pharman ke claim ke dam jia pan semi ke deng pon kicheng sikor tang ni ma devi manja to business gupta payment pen football ka chipate kibipo kong poni phai truck ani Manja, Homegar Patro Kamalong, Manja Sport Association Pen, Chupatir Pikonsi, Manja Hixialong Pidu, Ramasankar Achorkar Litang, Nima Divi Mate, Ujit Gupta Payment Pen, Football Mate, Devak Kapatiku, Kachipati Panchengkon. Labangso Kachipati Ponalong, Kadu Kabi, Krihini FC Yang Bongsi, Chipati Padukon. Lapen, Labangso Kachipati Kangpu Ponahut, FC Kithomatum Aphan Jersey, Pajirpon. Bangso Kangpu Ponalong, Aluhiaman Pen Kachitong Dut, MLA Bida Singing Leng, District Center Commander Ajit Das, Manja Bajar Committee President Mohan Singh Timu, Manja Autorikso Association President Obi Jiddu, Manja Sport Association President Sarki, Manja Bihak Lembangpu Ujit Gupta Lapen, Binang Man Kidotum Chitong Dut. Kicheng Kachipati Ponalong, Little Star Lapen, Epchapa, Anggongsi, Chipati Padukon. News Report, Public TV, Karbinwa. Sang Pimauni Teron Pi Ahemalong Ben Kavida da Putak Apinan Anthony Rong Pi Ben Kerang Tia Maikang Teron Pi Ahemalong Ben Kavida da Putak Kedam Tan Jakong Pro Ni Pai Clear Ni Pura Chandra Singh Rong Pi Arong Anika Anthony Rong Pi Acho Mamuni Teron Pi Kedam Tan Pura Jakong Pro Ni Pai Hiniar Ni Ben Ahemalong Ben Kavida da Putak Apinan Anthony Rong Pi Ben Kerang Tia Maikang Lason si alang itu kacukul cerapta ningkan cricket homan dulu laben asupu ta ingudlu pusi perang keatu along nang cetandu laben acor mamuni teron pila hokle tu pusitami uso panci jinsura hemalong an cirang pen cingki cetana pusi apinan intuni rong pipe cumin dipo Pini aprang sige duar bogre karang ke depan akhiro ke perfect lo pini nil tum akisung ake po kana jani senane tum an chophalo tum ke bang pantan me akhiro ke perfect lo asi normally akisung je thami ke lan lo nili hemachor nili hemasor kedam tangani pen deobarani pen je theglong medelo kona tonga dam ne kopi tonga klem ne koson ne tum chini ne delo sire tum donra puriyar anta che char julo je bojer pi anta la sonse che char julo konta me chini ne delo plus nanga tum herangke a mai pen mata trudi pen se nile tum uthot kichiri thuji pan borilo nili choka awi thude mane chitheglong ne delo mate nonanda chelong ne delo nili men bang mon chitan ko nili men bang ke Anthony Rong Pi tapi nili hem sor men bang ke sampai mamni teron pi tapi nili supo men bang ke Limuel Rong Pi tapi nili tum kecepacor tang ke ningkam krihini mate krihe thomam dolo tapi nili hem sor nohol itu ta kece wan tu pen putot itu lahin kece than pen kopi ke sung ke du pen man itu kece than mate kece pakai ni pansi putot nohol itu ta mi kecuning ri chulo nang itu kone karbilong re beta mate la herang ke mai kan sinan tum halo to transu nang itu man media aporti nang itu anaten pilihan penakiro
pilo nalitum dat nilitum eman antala nilimu akisum kisum pikolong nalitum keban dan kedua ke alam karbi yang long mate atau itu semena tum kacetang ji kiri biji nanti tali tinggi pangsi nanti tuan culing dulu coba lo nanti tenggelam temperatur ke perfect lo asyik lo nilimu sumuan nala penhusuta alam te kaciri alam sudah ningkoro alam suste kaciru asan si dolo nasi alang ke mata sumong lo kasi afor bang ni le ha towar lo masa me kijui pon linda pon lo aning pamina aning barong na kusi istame aning bang aku kan citu ke ditiaso nasi kena sabang gelalo alang lino apa dos tame putar hem ke bang pen ajar lama kan istame kacingwai longpa meji lepas kacit han pen ajat istame atowar ke long je pan ke mesian je pan alang li hem je bang serak asonte me pigalam lo mesian je nasi ini tum kecunili atipo hepeng kecunili ke lalo alang li bang serak lah pen katu ke dalam stani pansi anu tu media apa pen nang pacini tha banang di pik tha pusi anu tu anu je thamen Dongka muka malong agriculture department na hinben kisan morcha tuma phansai kati ki ase ke ki pipon kedam tang jakhong ni phai trok ani nijang kar benglong dongka muka malong agriculture department na hinben kisan morcha tuma phansai kati ki ase ke ki pipon non ki thomi owi ki me tuma phan boreng abar sai phan choton ding de pen pen sai kati ki pen da me thanga ke charja gun mate ise hem tu na phan Jepang deng pon unpu alam than pon pen ini nijang kar benglong dongka muka marong supialong agriculture department na hinpen patir pipon si kisan morcha tuma phan mate sai katike tuma phan kasike pon ame kangi pon labang so melong alihiaman apeng pen kachitong dun district officer service jitrong pi lapen nijang kar benglong block silkep avidisi chairman atunta chitong dun bangso melong itungreng thama constituency ang kangkido ithek area tu ongdung sai kachiti giara da tunta chitong du siki ki pipon lage district officer service sujit rongpi alang li metha amasi seke ipon lo lapen bangso seke ki pi amelong seke ki pipon ason do anta kachitong dun agat do anta aning chiber thipen arjun si bangso seke ki pipon ameng samjin pen pajupan lo kusin nilitum public TV kar benglong channel a pherang ke hin pen bir tarif tunla news to ameng samjin pen pajupan lo kusin nilitum public TV kar benglong channel a pherang ke hin pen bir tarif tunla news to ameng samjin pen pajupan lo kusin nilitum public TV kar benglong channel a pherang ke hin pen bir tarif tunla Tias report Public TV Karbi Anglong. Karbilo Charlia song mate ke sing long pha tum kiram tang go signify kara sel kep arni suri ni nang kara thompen suri ni nang kara pha pharman bang phukang wai ka chepate along ka chepai pon atum pini semi ke deng pon lasan si khai lapen longri long pat ka chare kom dun jipu akimang lapen khai amoy ar bung pu hok pon si Karbilo Charlia song mate ke sing long pha tum kiram tang go signify kara sel kep arni ke sing long photiri pia sahem along bang phukang wai mate election patopon si mai phuang hoi apharman mirjeng pro lapen kongchun bang ang hoi apharman George Timong atumpen surihini nang kara thompen surihini nang kara pha apharman hai pon sipini jakhong ko dikhai pho arni KSA methang tiri pia sahem along KSA ke do an klembang phubang pi atum athengno pini seme dengpon tangro bangso seme ke dengpon along pherang ke atum karjupon ahot nangke thakdon ke jese metpet lokacharli ahin anat ke baprang don akenang sotpuka mai phu pen ningjepon ang parda weskar bianglong lapen ghalaya adoya hoi apu thak sitame un an pen ke nilitum KSA ahin pen ta arjab dunji
puta nang pachini dun lapen hala bukong chun bang George Timong pen pherang ke thengno nang kaning je dun ke Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimahasa akari article 244A mate autonomous state sitame kachelong wekji aphan sitame kachesong ton ponpe puta nang pachini dun lapen maipu kongchun bang atu bahaini sitame khail ben longri longpat kachare kom ponji aphansi seme dengpon rinti সরকার তোমাকে সেন্ট্রাল সরকার বাড়তে পারে আসাম সরকার তোমাকে কার্বিআংলং মান হেল্পেট কিপিজি তোমাকে ani pok mata tidak son pi ani hang pi ude dia so se naman atema embrena pilo tulante kumania tum mane tong tum pala sarkar lubumna ukhala so ke chama tha to ko jone asam government tum se dame kili tum fan embrena pi ate del Silong sila na so uniform support ko sa kini Karbi Anglong no no ke khamki ba ye dita ke na khamki je ma so ta ke uniform support UCC uniform civil code apakah pakai itu loga draft di bawah kopi kan long le kalau ada itu do abede itu study pengenan untuk sudah berpakai mah uniform civil code belum ke si akili nata tu kain nata tu asal kalau ada non kopisi itu dah so UCC lah bukan dia kopisi itu kami mah halah macamnya asal cina apa pakai komen di bawah ini bukan belum seperti itu Meghalaya kali Mizoram pen Nagaland हमके already after la article kita मतलब तो दुनिया में la standing में बारो कंप्लीट सीधा में वाला बारो कंप्लीट तो क्या अभी नमन तक la कंप्लीट हम के भी पकड़ना सीधा लगा मिली तुम के lalu sih, kalau so executive draft long kopisi kita malah macam ni tu. Akhirnya untuk kau pulau nanti itu mereka kami ni, karena majulah ada indigenous tribal so tu, kasih mereka makan, tribal so tu makan ke kami macam ni so. Isi kiri me anak tu, si aki me anak tu, nasi aki me na pulau ke kami tu nanti sakit aki pulau nanti itu kami ni. Fancy pakai UCC atau pakai itu sini mana because it's a very sentimental very situation but boleh kan komen kita boleh sorry sila la bora anda bagina di kita ambil kan वो फिक्स समय लोग तो रंदे itu अपना कभी अलग council bang ni berandam tidak bang lagi untuk tonggang lo berandam yang lo bang mereka kita tentang kita itu sudah menjadi pilih masa Berita kelong tengke kalau ada state government atau kita jalan tu kasih council atau apa boleh kata kata nili kita ani pakai udah local MLA lakukan council representative ini pakai langsung kita mandi mana kita kita buka long masih mana lalu very serious issue council kita sini public tak cuman kalau dah nili kita kita sampai public kita sampai tinggi kan sampai kalau tu sampai isi orang nak cuma itu council itu asal tu macam nak kalau cara tu kan ani pergi dekat deh kalau ada komisi council asal kan cek dekat jima kalau asal kemana kalau asal orang kita council asal kumpulan ini kalau ada itu orang orang mangke mata kafiri tu akhirnya aku parahan mangke mungkin nak kalau aku berusaha berapa itu mana aku sonto kopi kalau pada kalau belum ini kan itu sudah main normal ke citizens community semua ada lokal kumpulan masih biasa kalau si council asal mana nak importance dia ada lagi itu nunggu apa yang ada di sini kita mesti kita mudah ada fungsi ada kita Jadi Karbi
France, Head France, Regional, Lapen Central Committee lo, Klembang ku kangki, An Fanta, Nila Klong Kaya Kilo, Alang itu Nilifan, insi Anina Chiti, Ajoine, that he will do something for the Karbi Student Association or for the Karbi community too. Feeling so that claiming ko Anina Chiti Nilifan, laso kitamtang ani KSA election kitu hudalong Nilifan, Hongdong abut pen Nilifan nampahay lo. Lasi Nililang itu kan, kipugang tu anak pulau, nang itu ni sebabiri, nililam cat mana, election campaign itu mana nililam cat na cipiatan nilim, an, ke ana merjume pen nilim apa cuni fansi, apa cuni PhD sih nilim ini jah aku nak cakap dulu, lapen, Fransi itu, lagi mata Hong Kong, matriculation percentage, kimi bolam. Ini tu malam rilau matriculation percentage kini kuposi mimi dah terima bola ini tu sini baik nahi lagi ini tu foundation mate ala LP level lo hai nursery level lo ini tu kecok je kini mimi junior lasi ini tu electricity rate mate matriculation percentage education ni kebab hidun hu juga nggak lagi kupi pon ma upload lagi foundation kini mimi pon lasi ala so foundation kupi posi mimi dan upload ini tu sini baik nahi akhir ini tu ke infrastructural development mas ini tu RDP pro human resource development mas ini tu RDP benar kacali yang ini tu RDP benar building ki kim benin ya arson IT ki kim arson buildings ki kim lason si importance ki ro ini tu kacali yang ini tu importance benar lasi kemudian jilang ni bagi Nili tu under the leadership of Sir Mirjeng Kro, our honorable president. And nili tu cenggai pen. Kemudian jilang ni bagi education, mati human resource development bagi. Kunan alaso kapajik turi pan nili tu mori punji. Lalu akhirnya angkur, kunan si kicok cema pun nili tu cini lo. Lalu alaso angkur bang direct se arong pamiseni pan bangsi nili tu klepon. Lapen. Karbiang Law Termas Council atumda aja atim bang dia importance pun cernai education ini bang. Alang lihat ni licuning rilu. Of course, I welcome the development done by them. Alang itu development akan claim lo, nak mesel. But you also will have to take what to say action on all those teachers or all those people involved in all those malpractice in the foundation system FLP school. Alang lihat action yang high nanti. Nasi kewan jelani. Kecok cema, halah foundation lo, komasi kecok cema pula ke KSF action ni. Komasi primary school lo, komasi kabundugul dia titik kupi posi quality education ada titik malah primary school lo pen KSF action ni. Laso lo, Karbiang Law Termas Council tu tak nak cerita tu ni. Kenal so protect komasi school dalam dema, komasi SMC, president secretary si, halah pene kusol midday meal panglima on the spot, council tak suspend pak action ni. Kali produk dia itu so kita antara isom si laso hamu kan domong tu education system bang change sendiri lapen karbi khai kari nai otomas state so called otomas state nak hang piglo tema elitum kesong piglo elitum karbi yang ngorat elitum cini ni je central government ke B2 formula se udah apply B2 means first big appeal bundle money last ke B1 ke bundle B2 ke bullet nalipan angka nak hiu buku angka yang sinang di enunde bulan de nalipan yang apa bullet lagi ano formula but we will not compromise angka apa tinang nilai itu lasi otomas state aja ka strategi bang chance ni doang ini tu dah long live go back pernah hai pernah kelai gale dah ini strategi jo lagi soal public forum yang cekhan Nasi halau otomas state yang strategi dah aja kali tu celak pun cek sekali tu kebang jinak ni 5% kecil sombang antani thank you. Ini tu kalau curi song ini kita tentang penjenengan ni itu dah kili itu kerangji 2023 to 2025 pan kalau curi tu presentasi kerja made dah sekretari pun di ke itu kecari punya pan ramai penduduk ini lepas kami dah tu nak kita untuk nak tu semua kita informan kita nak tu media kita ada nak kita tu
kami itu kangwai itu kangwai ponong po patung bang ke itu kirang journey alam tu benaan yaitu orang tu si experience scholar leadership orang tu dan ke tentang gitu atenio tu diklaim kan dia kaum apa itu tum kado itu sini je kagamong pre burning isu kan tu orang kira di tai klaim mana itu songkona itu pena salah isu klaim tu salah naniga barim lo amat besi showcase ia tu kan konsumsi ke pantang konang siba kan konsumsi klaim kita nan siba su dalam kita kan kata ya se pantang punai putih jengsi bang ke kabilo chale song ke various la bang ke kabilo sino kenang itu non affection non dugok so si jengsi bang ke hal so unification process bang ke non jisu la so kirangsi tenur tumbang so proses lang pate kon ko ni kita bang kana so chundelo bulonte itu kenang karbi ke isu tu temen saben ke itu akapret district buten itu asam itu bangbardam onte da mainly bang education mak kadang papidu bottom line si itu result no excess result men to peningan mak si akemi itu telong no lapang ke akapret itu development hin lanam lu te United Nations Organization itu UNESCO declaration summit itu teglang ni lagi ta itu 17 goals itu mana itu hal meaning itu lagi development hal 17 goals dan education dan itu kadang ke that justice system itu political itu rights system itu kapre indigenous itu protection itu rights itu hal itu cara ekonomi fund hal yang lalu putih itu long late tapi kalau orang seni kalau dan political rights sambung kurang teh itu mangkata article 44 itu nah itu macam banyak kan ya development only infrastructure development to meaning mai itu kalau langkot terlanjut ya tema kita tampang peana aja kita ingat dikit asono itu tumbang dat itu autonomous state movement dulu 1956 dan lo dan kita rasul along bisa itu armed struggle kami dulu lain kata ubi kita jok dak itu mungkin itu menjadi tanpa maju ada development dan kapal district ini itu Guwahati ini compare dengan pusat ini Dehuri kudam sena rongpen rongbong khat an kachileng atwar rat kachileng kisungnang kedam tangning kan surhini rain kore hini here chikro dehuri kudam sena rong along pen rongbong khat an ajak apharman rongbong khat krong thom atwar bi kachitok along long e mate foundation stone sitami kongni an ipon tanglo Lason si lakha ingkore trok duar baguri constituency ke parlo dehuri kudam senala rongpen rongbong khat an kedam kiwa ke joy tu nanji puamen en ponsi foundation stone mate long e sikami phongni an mate inian sompon tanglo Bangbar dam sinang Bharat Janata Party Sarkar tumalong along may meeting along alam pul apgang ke chengsi lage luar pen lok barbieng long alo chingthur piglopu kaning jepon ko an chingthur maki rat pen chini pon aphai ong tanglo lason si lakhain ko retrok duar bagri constituency ki palo deithor police station ang kangarlo dehuri kudam senala rongpen chenglok rongbong khat aradatu non puta misen pen kedam kewang misen atwar non puta dongpon long lelang lapen thekpon long ledet lason si college school kisu kiun e kachipon pen bangso kisung pen jokpon puma pusi ong dungarat atu ningjepon anpar tami lason pariwartan sarkar hut pusi tami lapu duar baguri ang kangaru dehuri kudam senar pen anke minute kap adimbon sita non ke rongbong khat an kapali damji sita por phai hini anta susi chot endet ke ong dungarat atu non puta misen atwar bang ekpon long li det ason pusi hawararat tumpen ningjepon
lasi kedam tang kilik aprang kachi chakpon laki kilik jong si ki hai lo le pute de huri kudam sinala rong bong ghap de thor anke black topping atwar don pon longpo osi ke chakpon bonta non men han siarong arat chingrum ame kapaman pon ahusta Karbi Anglong Mas Council CF Dr. Tulira Mohang Anparta MP Horan Singh Beatumben Sardakben Rat Athengno Lam Jaitika Athe Karbi Anglong Alu Atok Anu Langdam Pulute Mayalong Kaningji along I Chithan Pon ko Anahok Make Ratatum Chini Pon Loma Uta Hawararat Atumpen Ningje Pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Lenga tuar satmela tuar akung along ita bhata along drugs lapen ganja heroin opium ong dung pen pulis atum mi ke thor Labor Union Central Committee pen pini pherang ke mai kangi Fukachi lenga tuar satmela tuar akung along ita bhata along drugs lapen ganja heroin opium ong dung pen pulis atum mi ke thor Lason Sipini District Drugs Disposal Committee Karbi Anglong International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking on 26 June arni ke ong dung araki hormupini ita bhata along pulis atum ari dengpen mi ke thor sai ke dengpon Heroin 11.262 kg, Ganja 1,718.784 kg, Opium 66.568 kg, Crystal Shabu Methamphetamine 5,000.238 kg, Lapen Morphine 0.949 kg, Cough Syrup 358 bottle, Tablet 85,068 notes. Bogajan RGB heroin 585.99 grams, ganja 15.142 kg, Kadu Kavi Pangru Pet Pen 48.40, Lapen 5,000.900 Andu, Lasi Pini Police, Atum Chipari Dengponsi, Angtonara Kimi ke Thorasai ke Dengpon, SPS Saikia, Dr. Tinkomonia Bora, Dr. Narendranath Sri Diganta Baronas. Difupen Rostom Hanse Kirim Dunna Birta. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. 30 জুন আজি এন্টি ড্ৰাগছ ডে এই উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি আজি এৰাউণ্ড 48 কোটি 60 লাখ টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ আছে যেনে হেৰইন আছে হেৰইন আছে আৰু অপিয়াম আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ আছে আৰু সাইকোট্ৰপিক সাবষ্টেন্স আছে
গতিকে আমি আজি সকলোবিলাক আপোনাৰ সন্মুখত আপুনি ডিছপ্লে কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া দাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিম। ড্ৰাগছৰ যিবিলাক আছে ইয়াৰ পৰিমাণটো কিমান আছে? ধৰক ড্ৰাগছ বা অপিয়াম গাঞ্জা এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ আছে। হেৰইন এৰাউণ্ড 11 কিলো আছে, গাঞ্জা এৰাউণ্ড 1700 কিলো আছে, ঠিক তেনেকৈ অপিয়াম 66 কিলো, ক্ৰিষ্টেল এম্পেটামাইন বুলি কয় এইটো 5 কিলো আছে। তেনেকৈ প্ৰায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কোৱান্টিটি আছে। থেংক ইউ। Labor Union Central Committee pen pini pherangke amai kangni pini aro chiko tarik inkoira trok ani porphai ke pen porphai sian malom pherangke amai kangni pon birla pen rong khela dak petrol pump adung kalu office alongkar bianglong Labor Union Central Committee seminar puat happy and pon pen chipatir pipon si pherangke amai kangni pon bangso mai long nang kachit tong dun president siri mensing rongpi VEC Kalu Sar Long Sing Khamsa President District Committee Lapenke Leadership Vidya Singh Rongpi GS Rai Singh Milik Lapen Ponsmi Intipi Pator Tiso Solomon Hanse Lapenke Ong Dungarar Tum Chetong Dulsi Mayardi Tipon Tangte Alang Litum Kaning Jepon Alam Thile Puthot Arjupon Exena Difupen Rostom Hanse Nangkelo Berta News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Good kini apang si ke Karbi Anglong News apang ke tumpan kacokalam ke puta ini first keceng si aroi 26/06/2023 itu one day seminar ke pangrum langkok itu solang dora pan east west katong waiting room pet pen itu da methang sahem Karbi Anglong Labor Union Center head office dan itu katong waiting room si sethe getting pen sorkari sorkaman katong ka pen itu waiting room si kini ar sikjit pen itu kaso seminar kipi pon athe al itu nangka arjupura choropar piklo media sel aktim nomanda nal kon tumanda kero kilo nil tum bangso non kewang gelang adingkan ans tame itu man sik pang tang kon ja far itu solang dora chonggat chotolo tum opipi ma kelong dunde sarkara lo opipi ma kelong dunde la bangso awar sai kelong nang ji arait itu chelong dun bek nang ji kusi Karbi Anglong District Council Kachari pon founder Karbi Anglong CM Dr. Tuleram Longhang Sarapanta nilitum ningat long barang libang choro lo la pendene itum kachuningri itum ajat a programs tame alang liban kachuningri ken itum Karbi Anglong jirda dason kachongdat kachotolo tomban nanglang konvek nai lapante number 2 bang itum kan a department a budget itum separate budget bang itum kadang people nai kebang gilangan ke itum ajat a program along nai itum kan nang kumri ja pansalang itum manda chuningri lo pen nilitum kan anjase nangkelang kicari ponji ke alang litulong si jakong dolo atema jakong dolo borte litum council ini je along rilong pat itum kelong do nanggi itum kachongdat se bisi kelitum Karbi keidum keong atau kanu katong wete itum kachongdat amji atowar lapente kewangji itum labangso kelong do nangja right pangelitum long dokok kusitum itum pini a seminar long product panitum Karbi Anglong da Labor Union pen district president pen the CC general secretary pen the ILO president la kato waiting room baje labang supini nitum seminar long akendang ason ke nitum lasi alangli mana Dr. Turan Longhang Sarapanta nitum alangli hanta chuning party. My name is Sri Yasin Ropi. I on behalf of the leadership of Karbi Anglong Labor Union, we have done the invitation programs of our Honorable Union Labor Minister of India, Sir Umit Shah. He is Sir Umit Shah here. We are invited Sir Umit Shah in the agreement chapters of our memorandum of settlement in the years of 2021 and hereby, I'm going to proclaim about the Labor and Trade Day. We have done the invitation program more than 100,000
of our Karbianglong Lebanon has participated in this program. In the independent of the MOS of 2021, the 2 years plan, we are already signed a 1,000 crore amount of commitments. In this amount of 1,000 crore, I regarding this level sector needed our level equality and justice and services. As the Council of the Karbianglong Autonomous Council has already given the confidence to the public in our organization equality, justice and services. That is why we, on behalf of the Labour Central Executive Committee today, we are demanding about our equal rights, equal justice, and equal of our services. We are not yet estimating the 100 crore amount of money that we are not contributed by the Autonomous Council of Karbianglong. That is why in the agreement chapter of employment and labor areas is contributed 1% amount of money. In the 100 rupees, we will get 1 rupee. But in the 1,000 crore, if we are going to ask, we have to get a 10 crore. Because 10 crore amount of rupees is to be contributed to the labor and employment areas. That is why in our Karbianglong Autonomous Council, Koga, Labor Department is located in the council. We are equality is not just because the preamble of Constitution of India, the preamble of Karbianglong Autonomous Council has stated the equality, but labor equality is not provided here. That is why we are asking the labor provident fund on this behalf of this 1,000 crore amount of money. We ask that we get the labor's welfare for our labor and Kram Budhiram Tok Bi Abai Pang Tek Tek Tet Tum Ing Hu Pon De Mu signify clear ni Amerikar bi hong hari ame angkang ame kang ni pon Mu signify clear ni Amerikar bi hong hari ame angkang ame kang ni pon Kedam tang busik aja kroni pai clear ni. Usari hong hari rong hanga rong along karbi hong hari ame mate amri along ri ame pu kimi kang wa ame pu thot ing ni pon. Bang so ame alhiman pen. Kech etiripi ahin pen. Kache tong dun kech etiripi kong chun bang sar lukiswar phangcho. La pen ran thin rimbang sar dhuni ram teron. La pen sar krishna teron. Kech e angkang ame un me pu sar mona sing be. Mujadara tumta chetong dun lapen rong asar sar jon rong hang sar thi han se alang ni tumpen me chepa hem phu pon si bang so me along karbi hong haria thorom an so se kapang tang pon thu thek jia phan an son na son alam che tham chimun pon pen pu thot akimia me phu ingbai pon chulo pusi nile tum public tv karbi anglong a channel sa hem along kech e tiripi kong chun bang sar lu kiswar phang cho hin pen birta nang pali Kita
kedam tang lakhain koi da trok duar baguri constituency ke paru de thor ps ronglang sek adolong ka hinu pena jok lang parpanarat lo charli osumar kedam ke ba kisung kedam tang bu signify crazy arni so si nong nam ka chthang klong lake de thor henlo de thor lake lakhain koi da trok duar baguri constituency education em richard tok bi arong alo la son si kedam tang arni pen lang parpanarat pen chuning risi town committee me phu jakob tok bi la pen rajiv sindar pen mathasi chekadolong kimpilo sitame kim ke pami medet penajok pini asap sovet alang ke theta kon railo lasi hadak lang parpanarat pen pherang ke phan birta nang ke pali atengke kedam tanganing kan nilitum rong rat pen kim ke ningkan sian kedam sitame non jakob tok bi atum kim ke ine humai no kim ro amasi hino da prang lo pusi pherang ke phan birta nang pali lasi hadak arat pen jasimet kachuning dipon ke non lakhain ko da chok duar bagori constituency education em richard tok birat ki sum ke boyhood ke rap ne abang phu em aphan chuning rilo nili tum lang parpanarat phan nili tum asomar school kidun sung piklo lasi puthot dolong me sen pen nang ki pivek thapusi chuning rilo la pen dei thorarat pen ke non education em richard tok bi phan kachuro ke karbeng long arat phan ta kai ke ta ki solong hisum ke photuma phan ta ar niwang ta kirap arjudun long non kachari bom karbeng ton mos council ke cari abang photum pen anke education em richard tok bisi amen klang dong an pin lasi churu par piklo puta hadak arat pen ka churu pa jirpon news report public tv karbeng long ni jangkar benglong rong khang constituency ki palu khong kham tok bi rong amekar kali tang rajen tok bi sopo udhiram tok bi alang li pota sangtet chu endam ju joini alang li hem kachilang je phan express be salong si kedam tang achi klo joni jon thoma prang pen delivery boy asai si juklem nun bom si hem chilang ibom sitame ko son pen ko pai gelang noloni alang li kedam tang musiga che klo ni pai kre ke thom ajo boy thalang so pen hem chedam bom hut khong kham ya li ang dek men apho pokke so dat ajoni alang li bai abang chiponun edasi kongkram ya li along chibi te kan koklo bonta puthara dap kachilang gam ke abai avedelo abai a number lake AS02 F1 633 Honda Science abai kala lake F lasi dang jok le pon sita ning kang sampen bai nang chit hondet nang ji pusi tuning rilo athe alang bang so bai jong si ave pulode alang ni delivery asai kami claim factory dat lapen alang ni ne sai claim plate hem lang abang avilo lasi bang jok le bang so bai heglong pusi kami kang hon ka jin so pen 8453887963 bang phone number along kita nang pivek thapusi alang ni udhiram tok biya hinpen kini rilo news desk report public tv Karbi Anglong
ma lam dan e pon thek de lo yo beri lu losa te parpa jo lai tha asini ri ani jo chot ponel pongkrang elo moi dai bui na ben bui thom chok de lo pongkrang elo se thok de lan se thom le chik po se thoma chili khan chu khang dan ik la dai ho ta tang tang super Pakak super imam chỉ biết bằng chỉ biết bài năng bắc lang ikut deh ho ini kan ke lain ho chop ing ho long chop kali lu beri ke so pohonmu beri ke so po la so into ni lok tho itu ni lok ta ho beri so ong han ta ta ho so jap bang ni kan ke avin song thap sin ni bang long kal song thap nang lang ing no kali yo pasti lam de lo yo Eli pasti lam po nilibang cewek po khas ni mana cewek po jauh nang lang ing no ni panggil me tikru buta velo bang ikru buta velo ingho tikru buta velo jo la lepai cewek lu po ho tum lam de po yon ni Phan quan pan đôi na con lên tuần anh đang mang hòn đó là chúng nếu bằng chỉ biết là rồi nếu mà chào đặc hiện thế rồi con xin liên là bắc lang ít thạch cho nó cái đôi các bên long ra phan đan đi cái gì chẳng lo ini phan alang itu vang pen ini phan aku son yang pasti tampil thek pot kalang teman ni turun olo ini lagi beri cuan pulo, cuan tentang bor idari klaim ini ada sini, ini tadi ini metang kan cici ini kosong dong lah beri cuan ada ne, ini pan alang temping yang tekang longkang lojo, tapi ini cuan pojo ini sinang tentang cuan Arab nangji buang nang tentang bor idari, bang Arnam nangnya pieteng, soteng itu teng nunggu langsung bang sini nangji, tau kado ada kardong. Nongwan doramla konsidensi ke parlo sanghon SP kongkat arong along non puan tatuar mesen celeng dun long lelang. Cuki hola sari hutia sor sutilo reng mas kerela per khelong suti pen akhiring kangra pen kachikoy. Pinpur dame rong rupa cing thorji pulote aprang sike toar mesenangji sonsi nongwan doramla konsidensi angkang kongkat arong non puan ta toar mesen kijunalang mesen lapen meri hing pusitame non puan ta arda jabolon theklong lelang sonsi pini pherang kia tumpen kahumri damahut alang li tumpen nang thandun ke lapuhenlo nilito maphan arong nang kelang ma mati nilito maphan nang ki pipe chenam loma athe nilitum arong lake rong sirkep apuling center lo bon sita nilitum aphan non puan tame toar mesen celeng dun long lela nilitum kesokiun doan tame barla beceng ahot pulote kaike sitame nilitum ta aji kali pulote jibu ponsi kilometer ke thompi sose adak an mate main road an palinang nang lo keram tang election apora hot penang an atowa aputhak alang litumpen jejak te kangkang lo lan chota kalilang si toar aphan panong lorlor pinpura lo sitame
Iam Prabhataro Arideng Pajelo. So penke nang kiklem ji afan sitame nang sarveta wanglo. Bon sitame nilitum bini anta towar kiklem asai abang thek ponong lelang. Pusi alang li tum pen pherangke atum karjo hot nang jethandon. Lapen non kachari bom sorkar mate BJP arat cari asong kejapon aki hai Dr. Tuliram Ronghang lapen ladak lokal iem Prabhataro alang litum aphan sodak pen towar nang silam pi serak nangji jong si alang litum nilitum aphan towar nang silam pi thekser pulote kewang jilang apora hot sitame alang litum along si dothipji pusi haladak arat atum pen tuning ripon. Normally tunke এখন se na elon banke ere la pondit dale la hai tala hai tum rar tunke nindo ka diallo mane ke sune apen ke barla ning kring pathe na tum gla to wa ke nang chorlo te no na matini tum manke ning dhan hadira sonlo ye to wara bang ke nang chorlo pini penna ti padu ku lo pide ga elo Kongres सरकार तो इपदु लो बीपी सरकार इपदु लो सरकार वाले इपदु पिंगिर तो मांके सेता नो न माके तो दागे नि तुम कोंकारong sanghon pu skula men मांके परे कोंकारong pu मांके ronga men lo masa da banke rong be ga porone ati go pi porone itu daksi men ri prinsantar la seta ba na rabla no na make ke to une ne pene ase mado सरकार में non ke to सरकार में ni to banke non masana na ora nang pura payana po tora banke maduta ke duga dam la penke kisu neta do to pik kila klingda do la penke chunyo nyan do itun ke dam do to war ke nang chore mate aso non mari tu nang chore ke la to war bang non wa pribina na pa chunna po paya se tingri do nang banke ni to ma je pona ma ke baithalang so no la am sui aso so je pona nang lo ke hello mane ni dige pan pangke thage der ho kata hello wing lo ni tum gari churi ap sata suri thom lang kopo ante nani tum la keso kiun e homoy gari bangone dia homoy son ke nani tum ko son pe se ke pon nang yani tum ga ke ba pon lo ha to berwan hai mapu profesor to barong lokal bari pun hai itu mesti ba pon kopo pa lo so ro ke supu no tapen supin so ke supu no ya ke supu no une bdang ni to mangke ji hor pon kopo hor pon leng ni to mangke Tante la bang sorong long ko te bok terai la puson farmasi la son son ta ve ante la hiro pen sub center la puson nang bibi la puson doma la sa ta ve no mani to marat arung ke ya ta ve ante la mirihing abang miri ta apang abang lo hai amat nasar bhe lo jal na hing hing lang lo inge na ma ke bang shop check lo manon puan anor ki mi bang to bang bela ya pina ora repina no ma ke ningkan ande posolo meri hin si thorong leke thorong le bang nen kan so singa ke pa to koklo Gining dia solo ni tu mane non masela so to orang pinang po biar le hai. Ni ke la ke dam tang election huta hai. Hang dulu la Prabhataro mata wang lo mati. Wang pening ke la nang pahai du noi. To wata nang pipo besi pul hai. Ingke mat nang pipo nang cakang lo, ingke nang cakang pe nang pul lo. Batai lo nang cakang hai. Alam ta nang pipe dat lo. Ingke mat nang pu kang lo. Lada api dam lo mati. Election prang wang biar le hai. La so huta dam lo so prang ta. So prang ta dam lo ajab ta dak police center pe ne muhila ga wang pin lang balam le. Manil tume dam lo dak ta. Dam lo nang ciklang nun de. Abang ta be pusana pung ta bele ka tume ke dam bang ga lata. Ini du ciklang du long run lata. Manil tumhan bang ga dak nang ciklang nun de. Na bini ajab ta chuhang nam ta nang chuhang hep sala me pu mati. Chuhang nam ta jap ta bitang pidun de. Malah pusewang juno ni tume. tante Long nun de la hai ta. Turun dari long dunde, aja na paisa ta long dunde ho. Do bon, select det ho mane. Long le dar ling lang det ya na pita. koson mane la bang political tong mane kapre party la puson tong So politika telang ko no chok bo. Mane do na jata nang pipon pe.
ande la ration card job card hai bang itu manang le Awe job card awe ration card do bon dhok tum doi dhok tum awe dhok tum cholo la saban ban tum do la tu ba dai ko pili tum bari kha umoi dang kisu diu e ar su kisu rajar kisu musta me he kisu mati ke gari puno ta bari kha umoi ke damun e iking bening se adha dhai longli na kang lum lum ho ke daman ta inke lama sini tume pilin lan na me che ponang ko gari la me kaching doi ho mane ke daman ta dak pen ha main road an kon kilometer di la daga la so dak nani tum to bar khen no bang kilometer thom rak do lang bon la so ha main road an ke pali ji phan nani tum ke pon ko son son bela nil tuma ki pon dange mupe ni pu son lo pilin lan bela chi ponang po mane gari ke damune de lo mati kiching doi gari pen tha pon blo de kaching doi bon tio e do ga rusi pen ki vung dun lo kang doi dun lo la son lo jo Chuki hola sari hutia sor sutilo reng mak kerela per thialong skuti pen ahiring tangra pen kachungkoi lakhain ko raphoni lip MSc constituency ke paro chuki hola sari hutia sor inu sutilo reng ma pu kerela per thialong kam kachongda dam pen ajok kerela per thialong arni kang sam kam suti det aphi dokan ke dam pen puthot mithang room ka chewang hot skuti pen ahiring tangra pen kachungkoi lason si sutilo reng ma laki chuki hola sari huti mano reng ma arong sor arta laki voter ID pen kachinia tengke trainer cap lapen asar buramen laki ranselo reng ma puhenlo lapen alang litum kam kachongdat damatim laki kerela pethelong karpate wayanat district pusi berta nang pachini pon अपना लोग सामान यार प्रेजनी बांग्लादेश आसरो अच्छा এখন ইন্ডিয়ান তো বাংলাদেশ muy boros. Salam alaikum. Lahanya gelang bohong. Kau sini. Apa sih bodoh pusing pusing apa? Ali, tur mat juga kau pujai berani se, contoh kopi aku ya. यार कारण यार আমার কালবিদিনা কো ইন্ডিয়ার মাটি হলে পোতা নকরে বুঝছে আর বাংলাদেশের মানুষ পরে আকি পরে এটা খুব পোতা কব হয় না হয় তত বুঝাবি কেলা বুঝছে ভালকে বুঝাবি ইয়ার যদি অরিজিনাল আছে আমি দিম মাটি কিন্তু বাংলাদেশ পরে আহিব ইয়াতে থাকিব কেনেকে আমি হমনে হয় না নহয় আমি তো ইয়ার ভোটার সব ইয়ার চাল খাও ইয়ার এভিডেন্স আমার ও ব্ল্যাকলে ব্ল্যাক করো কিন্তু যেতে ব্ল্যাকর ইয়াত ইলিগাল যেতে ইনক্রসার আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ইলেকশন করি এটা বিয়া পোৱা লাভ নাই ইয়াতে আমাৰ এই 480 কিমান শুকুৰ তো ইয়াত ভোটাৰ সব জনম আছে কি আছে তাৰ ভোটাৰ নাই আছে না এইবিলাক ষ্টে অৰ্ডাৰ কিবা কিবি হেতু এটো কোটে কব ইয়া মোক দেখুৱা লাভ নাই এটো তোমালোকৰ এইটো ষ্টে অৰ্ডাৰ কিবা মাটি পটা আছে হিয়া ব্ল্যাকৰ গুটে ইয়াৰ আমি চাইছো গুটেখিনি মাটি পটা ব্ল্যাকৰ ডুপ্লিকেট হয়
কাউন্সিলৰ এপ্ৰুভেল নাই এতিয়া এনেকা হলে কেনেকা হ'ব আমাৰ যিকেইটা ভোটাৰ্ছ আছে আমাৰ যিকেইটা ভোটাৰ্ছ কাৰোবাৰ নহয় ইয়াত যিবিলাকৰ মাটিটো ইয়াত গভমেণ্টৰ মাটি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মাটি যদি গভমেণ্ট লেণ্ড যদি ইয়াত যদি ইনকচাৰ কৰে সেইটোতো ইভিকশ্যন কৰিবই কানুন আছে এইটোতো কানুনৰ কাৰণে চব কাৰণে হয়নে নাই আব্দুল তই কওক চুকুল আব্দুল এইটো আমাৰ যোনটো আছে আমিতো খানচাবৰ পৰা গিফ্টেড লৈছোঁ ভালকে কবি দেই ভালকে মানে আপুনি অহাৰ কাৰণে ভালেই ইয়াত দুদুকলি নহয় খান বস্তি নহয় লাংকাই গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি আছে সেইবিলাকৰ জেগাত এৰিয়াত ষ্টাৰ্ট কৰি নহ'লে গভমেণ্ট লেণ্ডটো নাথাকিব ইয়াৰ আমি গুদাম বনাম বুলি গাৰ্ডেন বনাম গুদাম বনাম গছ ৰুম ইয়াতে গোটেইখিনি চাৰিওখিনি গছ ৰুম বুজি পাইছে এইটো কাৰণে ইয়াত অলপ সময় কাৰণে ইয়াত আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ যে কোৰ্টৰ পৰা চাই যে কোৰ্টৰ যিটো ফাইনেল ডিচিশ্যন দিব সেইটো কোনো মানে হেৰাই যায় প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ হ'ব বুজিছা তোৰ সেইবিলাক কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ লৈ ফুৰিলে নহ'ব মোক দেখালে নহ'ব এইটো SDPO দেখালে হ'ব নহ'ব MLA চাহাবক দেখালে নহ'ব দেখাব লাগিব কোৰ্টৰ যেতিয়া ফাইনেল ডিচিশ্যন ল'ব ইয়াত কোনো ময়ো থাকিব নোৱাৰিব তয়ো থাকিব নোৱাৰিব ছাৰ ইয়াতে ৰিচেণ্টলি চিটিজেনশ্বিপটো চবে এতিয়া ভোটাৰটো থাকিব মই ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ মই যদি দিল্লী থাকে মই যদি আকৌ এইপিনে নীলবাগান থাকে মই যদি জগনামুখ থাকে তাতো মোৰ ভোটাৰটো সেইটো বেলেগ যেতিয়া মই ভোটাৰ্ছ আছে বুলি যে আছে তোৰ মাটিটো মই ল'ম মই ভোটাৰ্ছ আছে বুলি তোৰ চকুলৰ মাটিটো ল'ব নোৱাৰে আমিতো কাৰোবাৰ মাটি লোৱা নাই গিফ্টেডত লৈছোঁ এইবিলাক তোৰ এতিয়া কোৰ্টে ক'ব যেতিয়া কোৰ্টৰ যেতিয়া আমাক 6টা সপ্তাহ সময় দিয়া হৈছে সেই 6টা সপ্তাহৰ সময় দিয়াৰ পিছত আমাৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছবিলাক আমি প্ৰডিউচ কৰিম যিবিলাকৰ তোমালোকৰ যিটোবিলাকে ডকুমেণ্টছ দিছে সেইবিলাকত তেওঁলোকৰ স্কেনিং কৰিব চাব গোটেইখিনি হিচাপত তাতো ক্লাছবিলাক থাকিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ফাইনেল বাল্টি ক'ব সঁচা তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল মাটি পোতা আছে কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাটি পোতাটো দিছে সেইটো বেলেগ থাকিব পাৰিব যেতিয়া কাউন্সিলৰ পৰা তোমালোকে যে ইয়াত মাটি পোতা দিয়া নাই ডুপ্লিকেট মাটি পোতা ডিমাপুৰ গৈ বনাইছে তাত কৰি নপৰে সেইটো ডুপ্লিকেট মাটি পতা যিটো কাউন্সিলৰ ৰেকৰ্ড নাই তেতিয়া সেইটো তোমালোকে এইটো যাব লাগিব কথাটো বুজি পাইছা সাদা কাগজ মতন সমান বুজিছা কথাটো বুজি পাইছা পতা হইলে কইব এটা ডুপ্লিকেট এটা সাদা কাগজ মতন নহয় সেইটো আৰু কেমেৰা ধৰি আছে সেইটোতো তাৰ ঘৰ দিশবোৰ আছে ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ নাগালেণ্ড Aduya hoy, lapit Karbiang Long aduya hoy. Klaso aduya hoy along Karbiang Long Thomas Council along li. Klaso along li along Aron Repen itu tu. Apan itu Karbiang Long Thomas Council can tracking pen. Klaso kapang kerja tracking. Klaso lahaya dimlong itu tracking pen. Election dia pan. Lahaya dimlong itu kapre asayang dengan tinggi aman Afrika Hotel Passport Kapendak Aron Repen itu abang itu mungkin tuning kalau bendak hari-hari building dalam election ya atau tajam ya lapen jenon tame pining tame bendak don haru mira don thongkera truck abang tu ko hemnang ciking dilo lahai company tu ko election ji pu kecing lo la sofra dalang tu sini lo malada ke dot malada kita amla di koder mas la sinono bangkini tu Karbiang Autonomous Council pe dak angton laso fencing gitu ya fencing tindak bandual mungkin di fencing itu la penke dak natural boundary itu langroy itu laso langroy longban itu Karbiang Autonomous Council pe udah pitching water resource department pe iklim monje fencing itu la society iklim monje la penke dak Karbiang Autonomous Council long revenue kelong dia puka dak gudam trip data nason itu ikim dia panen itu dak sikon society dia na bangkok tapi nang parang tami forest department dak
pi theng prang ke dia pan karbi no autonomous council ben ta sidang do border area of protection je ban kelai ko ta society din kira lapen kita high court case ki pido high court case ki pita mini tum langgar lo karbi no autonomous council ben lang ben silada bangge karbi no autonomous council long thang ta batu pen approval of a pin pen karbi no autonomous council ben lang thang alu of a pin pen selang ta kota pen ni tiket kota ulai lo high pen na high court itu panang pulo honorable high court judge pen pulo je dake hithi trokang mo laso documents na produce no laso pen selang final ba piknik laso teng men karbi no autonomous council pen na me laya putan paper work semkha itu siapa kapan itu dak video ni lasi aron repen gitu tum ha kita ke prabin kan dak apun itu action je part dia mode hasil sekitar so kau area tu so dak pangrumpet pen ke puiria pen pangrumpet pen spray jadi baru ini kita mak solong ni bangke dak bangke aron repen sita ke spray tu makara itu prabin kan katere kia pansikar be hotel mas pansikar siksikar sir itu mas konsilor iya kami jibilakor legal mati pota loy eolokor jitia yat bahinda kulise deolokor yat ase eolokor mote ami karjono autonomous councilor parte eviction kulise jo bosor আর যিবিলাকৰ পোটা আছে বুলি কৈছে মাটি পটা আছে কাৰ্বিআংলং autonomous councilor মাটি পটাটো দিয়া হৈছে বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ পটাও দেখুৱাইছে হাইকোৰ্টৰ টেংলকৰ গৈছে হাইকোৰ্টৰ ৰায় দিছে যে যিবিলাকৰ ইফেকশ্যন মাটি পটা আছে তেওঁলোকৰ ইফেকশ্যন কৰিব নালাগে বুলি কৈছে যিবিলাকৰ পটা আছে হাইকোৰ্টৰ পৰা যিবিলাক ষ্টে অৰ্ডাৰ আহিছে তেওঁলোকৰ আমি ইফেকশ্যন কৰাব আৰু অনুৰূপৰ হাইকোৰ্টে কৈছে যে সেই গোটেইখিনি পটাবিলাকৰ স্কিনিং কৰি পেলাইছে গোটেইখিনি চালি জাৰি চাইখিনি আকৌ আমি হাইকোৰ্টত 6টা সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি প্ৰেৰণ কৰিব লাগে প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত যে অনাৰবোৰ হাইকোৰ্টে তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন আমি কাৰ্বিআংলং autonomous council আৰু সেটেলমেন্ট অফিচৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি গোটেইখিনি চালোঁ মই নিজে মিটিং কৰিলোঁ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত বহি তাতে গোটেইখিনি আমি ডকুমেণ্টবিলাক চাইলোঁ তাত কাৰ্বিআংলং autonomous councilৰ কোনো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেকৰ্ড নাই আৰু কাৰ্বিআংলং autonomous councilৰ তাতে কোনো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেকৰ্ড নাই গতিকে সেই গোটেইখিনি পটা গোটেইখিনি লৈ আমি হাইকোৰ্টত আমি দিম 6টা সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি দিম দিয়াৰ পাছত আমি এফিডেভিট দিয়াৰ পিছত জাছে যি কয় সেইটো মতে আমি মানিব লাগিব হ'ব আৰু ইয়াত গোটেইখিনি স্থায়ী সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত বৰ্ডাৰৰ এৰিয়া যেতিয়া স্থায়ী সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ইয়াতে বাউণ্ডেৰী ৱাল দিম যিবিলাক ইয়াত গোটেইখিনি ইভেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল সেইবিলাকৰ আৰু ইনক্লুডিং ইয়াত যিবিলাকৰ পটা আছে বুলি তেওঁলোকৰ দাবী কৰি হাইকোৰ্টত দিছে তেওঁলোকৰ ইয়াত গোটেইখিনি আমি বাউণ্ডেৰী ৱাল দিম যদি বাউণ্ডেৰী ৱাল যদি দিয়াৰ পিছত যে তেওঁলোকৰ যদি আকৌ জিকি যায় এতিয়া যে অৰিজিনেল পটাহে দিছে তেওঁলোকে থাকিব পাৰিব যে ইয়াৰ কাৰ্বিআংলং মাটি বাউণ্ডেৰী ৱালৰ ভিতৰত থাকিব পাৰিব যিবিলাকৰ আকৌ তেওঁলোকৰ যদি পটা যদি ইলিগেল হয় তেওঁলোকৰ যে ডুপ্লিকেট পটা লৈহে তেওঁলোকৰ বনাইছে তেওঁলোকৰ পিছত কনভিকশ্যন আৰু যিবিলাকৰ ইয়াত আমাৰ যিটো ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰৰ সেইটো সীমাটো আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে নেচাৰেল বাউণ্ডেৰী আছে নদী আছে ইয়াত আৰু নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে আমাক একো কৰা তেওঁলোকে আমাক ৱেলকামেই জনাইছে আদৰণি কৰিছে সেইটো যিটো কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ আমাক ৱেলকাম জনাইছে গতিকে ইয়াৰ অকল আমাৰ যিবিলাকৰ ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰ্মাৱলম্বী বুলি নহয় আমাৰ কাৰ্বিবিলাকো আছে কাৰ্বিবিলাকৰ লগতে আমি ইলেকশ্যন কৰিছোঁ যিবিলাক ইলিগেল যিবিলাক অকুপাই কৰিছে তেওঁলোকৰো আমি ইলেকশ্যন কৰা হৈছে ডিমাচাও আছে ইয়াতে ৰেংমা নাগাও আছে ইয়াতে আৰু মুছলিমো আছে ইয়াতে সেই গোটেইখিনি যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ আমি যিবিলাক ইলিগেল তেওঁলোকৰ বিষয়ে আকৌ আমাৰ যিমানখিনি ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ তেওঁলোকৰ আদৰণি জনাইছে আৰু তেওঁলোকে নিজে ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে আমি যিটো পতা নাই তেওঁলোকে ইমান ইলিগেল কৰি ইয়াত আছে সেইকাৰণে তেওঁ ইয়াৰ পৰা ইয়াত যিমানখিনি ইয়াত চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰিছে তেওঁলোকে নিজে গৈছে
forest bit office ekon bit atum pen puthot ke ong dung ke plak tang atheng pi kene pon chulong Tata Sumo gari pen tiklo ajok inota bang pi apran kedam Karbi Anglong along arlo alom kaike da thengpi kanghu kenep chibit medet ason Karbi Anglong ara tum kaprek akam klem modesi thengpi kanghu asai klem rong loma lason sikedam tang ni phai hini buseka cheklo Deopani Forest Bit Office Ekon Bit Officer Rajesh Lekthi ahin penjalin ponsi kaiki ason patrolling kedam bom ahut Pini analo porphai prehini rachi tim apor malom arthak anam lang pi bikuing ki arong along pen narlong ke plaktang nepon long Kadok kawe pen bank trikep mate 40 piece doji lapen bangso theng pi hithi along ador lake 20,000 doji pusi bit officer Rajesh Lekthi pen nang bachni dun lapen cherok tok arara tum chethan theng pi theng prang le awete arwe awe lasi japra langso sangti hidi ronga gora alom aningkan rang talang kawe sok chuedun mowedet titike athak anam langpi mate apar deopani along kaike da thengpi kanghu lap pitya podloma puta cherok tok araratum chethan angkrak pen birta longdun Kedamtang ni phai hini arni nijang Karbi Anglong kepalo lakha ser kep amreng constituency arlo langsumi pi arong asor inut bang phi kadom durong pi arta thongkera troksi amithang agari pen padap ada por phai pho apor ahut khiruni an bang bomahut gari arlo pen klophit karlitang kadom durong pi ahemasor Simeon Ingleng pen kapachini dun alang litum khirunia hithi Heng Han Lu kachujor dunji afansi methang agari Tata Sumo pen bang bom hosi towar ebeng gari arlo pen klub hitlo lapen keso ahir kang tang o ajok tong sekot pen alang hemasor karlitang kadom durong pi afan jirikindeng hospital along an chiponlo bonta seka chelang ason kawi dowai ka dure kawi ajok kiruni model hospital along an chewanlo bonta keso ahir kang tang o ajok alangi bang so pirthe pen chiu tanglo Kalitang kadom durang pi kapamotikang alang licor Simeon Ingleng lapen alang lisomar bang kini kuda herangkia tumapan pacini pon. Bagi orang yang belum apa itu tapi ni lah ni yang bicara long. So Tuhan kasih jawab dia panggil itu, tapi masa para hutan yang kita ini sini pun dalam, tapi pada bangke dalam aku eliminasi angka ini negara alang liga fisik yang ada lensi anggap fisik masih alang di bangke karya lo. Asal gari apisi asyik kaji tapu mah. Alang di bangke asal. Kopi gari lo. Tata Sumo. Amen kopi lo. Isi kelas. Kali ala na. Kecewa bang fu. Adam turong. Alfa kon bang tu lo? 27 years ni. arong ta Arong ke? langsung pi jirigende Kan sangkera topsi non angke. Nanti nangli kuman lo? Nana Simeon Ingleng. acho Nangli sama solo gede. Amen koson pa? Adam durong. Adom durung. Nanti non nangli tunda keruni hospital long. Sinangi tima hemen sikiti tagawan no. Sampai si bang, itu bang, mana dapat jalan itu kan dorong. Mana usupi arong aci wai bang dak keruni hospital lo.
Ilimen rising bilik ili MK dikit lalu pun juga ke nili ongsa raki bisi acor itu alang litum pini heroni apa jara pan latum luhan kecil ori pan latum rong long pangrum dam lo angke laso aju sila tum dam lo pena bune lo maning ke salada han pakai kayu curi dam nang sila tum dam amat latum bangke pala ayam sor bangke angbong asid long sigang ni apang cipta tum bedel amala angbong asid kang ni udah bang pala ang kapang cengkir kami mem Dakan bangai klukit loh, angkap cengkuak masih klukit masih lah bangai, coba ju, nilitum dake kadu kita haki sebut long dulong soteng loh, langsung asuma ta biak lah, induk ke nengkanis tom, induk ke nengkan Bine phone sidulah, induk dah bangkai, induk aklem balikan phone sidu langkon. Arung udah no? Jadi kita langsung pikat beli kerong. Nanti lah bang suka hem suka mah ada Heroni hospital loh. Ini kalau datang ke wan, oke cicilan. Jadi kita hospital long kono, kalau datang ke lo kolam masih. Ada pun transfer wan long dak Heroni long si kono kono, Heroni long wan long ke dak nangli ini deh lo lama ke. Tapi nong apa ke danang li ke citang lo. Dak nangli yang kusi cikot. Tarik ke thamani busik acik lo Raja Pathar Magru High School alam Angjok Musrong District Secretary lapen ke Apsu Bisu Bodo President lapen Kado Kawe Celang Petpen All Bodo Student Union lapen ke All Tiwa Student Union lapen ke Adivasi Student Association Atum Cingrum Petpen Raja Pathar High School alam Bordar alam lapen Kaprek Kisung alam Aputhak Kerang Kiamai Kangi Tangte alang tum Kaningje Pon alam the Arjubon Sina যিখন হাই স্কুল আছিলে এই হাই স্কুলখন হাই ছেকেণ্ডেৰী হ'বৰ কাৰণে যে উন্নতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ইয়াতে মানে ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে আৰু সেই ইণ্টাৰভিউত নিৰ্বাচিত হৈছিলে সেই 23 তাৰিখে মানে তাৰ ৰিজাল্ট দিয়া হৈছিলে আৰু সেই ৰিজাল্টৰ পাছতে আমি তাত কিছু অনিয়ম হোৱা দেখিবলৈ পাইছো আৰু আজি আমি এই প্ৰেছ মিটখন দিয়াৰ উদ্দেশ্য আজি আমি তিনিটা সংগঠন অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু অল টিৱা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন লগতে অল আছাম আদিবাসী ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আমি একেলগ হৈ পেলাই ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ প্ৰতিবাদ এটা কাৰণে আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যিখিনি তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কৰিলে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমি বহুতো অনিয়ম আৰু অনীতি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এই প্ৰেছ মিটখন আমি আজি পাতিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই অনিয়মখিনিৰ মাজত আছে তাৰে দুটামান কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক প্ৰথমটো হৈছে কি বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে কোনো যোগ্যতা থকা মানে কোনো স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক কোনো বুলি ক'লে ভুল হ'ব যিসকল লোকে যোগ্যতা অনুযায়ী যিসকল লোকে পাব লাগিছিলে তেওঁলোকক মানে চিলেকশ্যন কৰা নহ'ল তেওঁলোক নমছ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকক মানে চিলেকশ্যন কৰা নহ'ল আৰু দ্বিতীয়তে কথা হ'ল আৰু যিসকল বিদ্যালয়ৰ মেনেজিং কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা সদস্যসকলৰ লগত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বিষয়ে একো কথা আলোচনা নকৰিলে বুলিও আমাক মানে জনাইছে তেওঁলোকে তো এনেধৰণৰ কিছুমান ইয়াত অনীতি অনিয়ম চলিছে আৰু সেই বিপক্ষে আজি আমি মাতিবৰ কাৰণে তিনিটা সংগঠন আজি আমি ওলাই আহিছোঁ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমি এনেধৰণৰ অনিয়ম হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে নমছৰ বাহিৰত থকা আৰু অস্থানীয়
নিজৰ ঘৰৰে নিজৰ পৰিয়ালৰে একেটা বাপেকৰে দুজন পুতেকক ইয়াত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু যিটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছো ইয়াত স্থানীয় যোগ্য পাৰ্টি থকাৰ পৰিৱৰ্তেও তেওঁ নিজৰ মই মতালিৰে কি কৰিলে নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হিচাপে নিজৰ ঘৰৰ দুজন মানুহক তেওঁ ইয়াত পৰীক্ষাত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে এইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছো আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অনিয়ম হৈছে বুলি আমি গম পাইছো গতিকে আমাৰ দাবী আমাৰ এই তিনিটা সংগঠনৰে দাবী যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি পুনৰ হোৱাটো বিচাৰিছো আৰু সম্পূৰ্ণ নিকা পদ্ধতিৰে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি হোৱাটো বিচাৰিছো কিন্তু ক'ব গ'লে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আমি ক'বলৈ গৈছো কাৰণ প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীয়ে যিখিনি নিজৰ মতালিৰে নিজৰ নিজস্বতাৰে সিলেকশন Kedam tang tarik ket ham ani doar bogori press club mai pubida sing ingleng la pen kong chun Bangladesh teron pen Japon si ferang ke do an chingrum si non ke bang ji pen apen ke koson si ferang ke tum ke klem kedam nang ji mapu bang so pu thak ching mai pon la pen ferang ke tum jese me doar bogori angkang ke duk isum ke do an atuma phanta un an pen ke kerap ka chito dung ji aphan si ching mai pon athema doar bogori angkang along ong dung adim ke karbiang long along toar mekilele adim dopi lahai ke si pen ke thekdam long lepin adim sitame press media pen ache thang ponji aphansi bori ponpo la pen ke upinerat akisong do sitame doar bogori press club aphanang dirta lipute nilitum nang humri ko putarat aphan pachini la pen ke si pen aron ateng pen ki pen titem kedam adim al sita kirap ahum gai along ke paklanji club along kedo ferang ke ana phansi tame rat atum nang chinggi nang chethan lipute ajata ke songta cherap dun nang ko kusi mai pu kongchon bang pen pachini pon news report public tv Karbi Anglong kita malu hitung kecilai temalam ke dapat mana macam itu semua sih jadi semua itu cara apa mereka cara apa bangke lu ada lagi menurut masih kami ini pun jadi bagi angkang arah atau kanan dari angkang itu kami ceritakan di dia kami itu ini dah malu itu jadi cinggai tapi kalau asal tak kasih ada dua bagi lah bangke di sini itu batu Galaga district kan jika ini ada posisi ada klub pusat ini pun isi ini tentang kasih kelas Bangladesh do Bismillah Shara district media tentang Bismillah tolong media tentang bagla kalau dengan atau bagla bagaimana orang ko dengan news lasan kawasan ko lapan ada kami tentang penantan ke kasih saat lapan tentang dokumen masih lahirlah itu non lah cingkai tempo lapan itu akhir penuh ke hangdam lapan itu ini cingkai tentang bangku lasan ko Bismillah dua bagaimana bangku itu lah klub yang ada di desain sedikit ko sini tentang Ciparai pun lah, sampai kasih lebat itu bahkan bangke dalam merata nih bangke bokati bokalo lah sampai kasih orang itu bangke kabilan peskapun bokalo lah sampai kasih bahkan itu bangke legal peskapun jadi bokalo lah salah itu peskapun pensan ini pensi cingga itu lepas bangke nikah jadi desain ciberan nang alam sini pensi cingga tentu lah saya cingga ya pensan itu nang bilang ani pun anak bangke ini pensami tentang klub yang mendong di section cibo itu sini penuh penambah aku cibo nang tu sini penuh penambah ini dong cingkai tapi kalau lalu tapi lasan ni kalau ni penting bersama cingkai bangke asal nak sini ni kan isi kacurudam tentang bangke lalu bersama ada sini dua baru pesta kalau kecaripan naik pula bang di sini ini no lalu sikapnya bang kalau ini pementopi sikapnya restoran mana lah sekarang pun dah ini kita bukan pilih itu kan lapisan nang kita ngurutkan sama cingkai bangke atau media pun tak kosong sih kalau kita mengenal lapisan masuk PT nang media lah mengenal media lah mau politik kosong sih kalau kita pun teknologi masih PT nang kosong sih itu kita guna ini malah pro tak itu produk yang kampung teknologi lapisan anu tu kalau kata itu koresponden tu angsa itu lah bangsa itu tinggal lang kurang karena kita mentek ini kami aku antar suri akan tadi lah senang kita hilang ini asal merasa tak itu cingkai lang dia jadi kami anak lah di sini hang sini dalam angsi dari kecil lah
pharbong Anthony rong phar po rong along dipin senar tomon ke thepen thengpi ke bab do thai vede lakha khreser ke thonsuri ke parlo default dung het pini wuse ka che khotari ki siarni por pha hini ra chitim apor alom men tumon ke the par pi ka jok edon hem dipin senar po hem ahiring tangra anpin lasi ahem phupen ke pachini pona tengki alang li sai chukrem dam jua phi si alang li hem lason kisung ke phonang lo puta che than pon lapen alang li hem ahem pho men laki dipin senar labang so tumon ki thepen thengpi ke bab ahut asomar tum hemaru ka chipa chonga dimalong amasi thengpi ke bab lo amasi asomar tum phanta areng hu so nang lo puta che than pon lapen dipin senar ka chuning ridun alam theke local mc ilotuma hasnu lapen cm dr tuliram rong hanga phan sitame chuning ripedo pon difupen rospamanse nangkilo berta News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Oh kadom pini lethata itom difurong sopia adung head dak rong klarbong joising aduni rong phara rong pualong idona hem hempi kebab pula si ajulong la sinitum public TV news ferang kya hin penstaminang humri lo ahong lo ladak pini men ko kai ni la chitim apor lo men kopi ko son pen ni ladak hempi kebab hin tarak pen hem wan kalukson dolo la si hem futum pen ni theni ka jui phansi non kamera oh nang li la pini la bangso nang li hemalong hempi kebab pula bangso po nang li bang chethelong ni la bang thanta Nili bang awe ya nili di chongdat chot amoni ko nili chongdat dam ji dan nili han hema sor bang line phun pe nang khan ma nili non dak nili hema chi be kan chi thek long lo non dak na chi thek long bang la man nili hem bang awe ting ang bong ting sia hem nang ba pi rup lo asi nili ke chuning ri ma te nali tum media hoi ang lo ke chuning ri dun tu la pen ke thei ting num ha chuning ri dun ke la plo nili non la bang toy hem chi kim ni phan nili ang na da yak kong awe ya nili chong dat chot monit chot la si ke thei ke ting num phan ta ni chuning ri lo la bang toy hem chi kim ni phan lang li tum non ten nili phan pu hem tabu ting kang chi debi phan ta me na kerap di phan ti ni oh ente la penalimen tani thala pen la bangso MP ke pap hol nang li so ma tum tami areng hu kiso dai ma la bangso hani ka la bangela pilo kahini arlo so ta ten tin so ni di somar do kahini alang li tum pena je thana bang te pandak tanang ru free dak tanang ru lo kunang je than sitala anle ka jo khomu la pue ka dilang ta somar pan bang ke ru lo la penalimen ta thana ka di men lagi tin tin la dak rong karbong an ni rong phara to Nil correspondent na to choro lo la pu alang li singna sang ho alang li ami thang hem kisung alam na than post tamil la pen la pu alang li somar tum tamil la pen mesen pen an sung silang pusi non marke hem pu pen beta long pon la si la pon hen lo orang Difureng Bohom High School along observation of anti-war tobacco day Catalan pon. Difureng Bohom High School along observation of anti-war tobacco day Catalan pon. Non birtang tonpen pini Difureng Bohom High School along observation of war no tobacco puathepi and ponsi Pini kado kawe student pen Dr. Kaila CH Misra pen Misen pen Raki ki chotumaphan Korduma biri mongnang nit athema laki cancer ki solong lokji la pen munit achithe dinglen ji pota achithe thi hekji usi than pachini pon
lapen kaning je ke non malom osomar apia potum phanke doma hor biri mongri pusi thanji sitame apo bangke ani wangta hor kangri biri ke mong sido lasi lason lipute ili tum apo pai tum je chiri un e lipute usomar phan kuson lo ke than po lasi nili tum pen kachuning rike nangli tum apo pai kachikrong atum ta lahai raki hormu irira nangli tuma somara kai imisenji phanle bor I masi usi ningje pon la pen pini la bangso program ke karbiang long det kali vorta pini ke pathiklo lasi kado kavya kheta ningchibi kenang sotlo laki nili tuma phan kali nangli tuma somar ke misen atwar kedam thekje phan la pen lo kachali enat ipaprang thekje phan usi chuning ripadupon lapen pini labang so melong alhiman peng Dr. Gunabhi Nath District Nodal Officer lapen kapre katum chitong dun difu pen ang kilo birta Rostom Hanse News Desk Report Public TV Karbiang Long